Pogledajmo kako se telefon s ogrebotinama pretvara u stupanja. Ovo je telefon s puno ogrebotina. Prvo, moramo napraviti vodotpornu slušalicu s ljepilom. Pazite da voda ne ulazi u telefone. Drugo, pokrenite stroj. Cjelokupna obrada ukupno 2 koraka. Minus, kasnije su sve ogrebotine nestale. Da vidimo rezultate. Savršen zaslon. Ovo je trenutno najnaprednija tehnologija. Neka vide druge uzorke. Ako trebate više informacija, slobodno nas kontaktirajte.